Hey guys, I'm avec zanmim moi. Hola! Hola! So, m'arrive bon zanmim nan la, konya yap cherché kay la, ou mwen ba kon kay la, so yap relel nan téléphone pour moi. Gade Timon, m'soti la kala m'ba manger rien, wit bon manger, gade bel breakfast li fait pour moi. Ça c'est un jus papaye, ça c'est pain avec jambon en dani, œuf bouilli, bon bagay. Ménage mwen rete la kay, so la fe ba li pour le manger lui-même. Moi-même, m'a bien passé la Timon. Bon bagay, chita babay Timon. Vraiment spécifique pour moi, il finit. Oh, ok. Oh, bien. Nice. Yeah, Ça ressemble à zong pou. Yeah. Zong pou? Non? Oh, Acrylique, oui. you feel nice. Yeah, you feel Ou pa wè pa mieux thick, pa yo nice. Yeah, pour au Togo. Yes. On va mettre encore. Ok. Yeah. On va mettre bon. Hey guys, avec zanmim moi, n'a mangé 8. Bon acteur, bon actrice, right? Yes, n'a mangé œuf. Comme pain. Bon petit pain à jambon donné. Moment. Jus papaye sans lait. Bon. Ça fait nous grossir. Oui, il pas fait nous grossir. Bon pour santé. Chaque jour. Pas mettre rien là-dedans, just blender. Blender, je voulais mettre un petit bail tout petit. Un petit, non, pas non sucre là même. Yeah. Tant que je n'y ai là, parfait. Il y a chaque matin, Toujours non sucre là, oui. sous pas boire, pour manger là. Ok. Toujours un petit papaye ça là, comme ça. Ok. Merci. Donc on est pain avec banane, bagage, ça il faut pas qu'à là. Yes, yes. On va ralentir sur yo. On ralentit sur yo. Yes, yes. On mange mais pas tout le temps. Qui ça qu'a fait dans le tout? Avec gros raisin. Oh, yeah. Ok. Je pense que c'est toujours bien pour manger. Ok. Vous venez acheter là, on va faire et c'est le manger après-midi. Ok. Merci. Merci pour ça. Nous allons sortir. Look at wait. Yes. Hola! Hola, hola, hola.
Nou e bel zanmim, mte di nou mbezwen zanmi, so mgen zanmi kon ya. Pis pase se chen la rou e. Wow, gade chen. Wow. La se kote mbwel pou masaj. Un bel plaza oui. 8 menem nan un bel plaza la guys. Bon bagay. Nou wal fè zong. Ouè m gon zong ki rache. So mwen vin fè li la. ¿Quieres el de frente de la más fea tú? O a mí bueno. Hi. Ella es bella. Él. Hi. Ah, no, Bebie. ¿Qué va a hacer con esa mano? La bel an pil ti moun li fre. Sí, ella vive allí cuando me mató. Ah, pero mira, Wow. esto no es mal que así. No, pero no la meta. Sí, me la arreglé. Ella me dio duda, pero para que después tú no te... Pero me quedaron lindas. Sí, meterlo en la nevera y... ¿Cuánto cuarto? Bel dekorasyon kote yo fè zong sa. Bel bagay guys. Tú necesitas un cartón de huevo. Wow. A ti que te lo necesitas, inteligente. Un cartón de huevo. Después de lo ¿cuáles son de los completos de harina? Bel bagay li kè la. Si no tú quieres. Ah, ¿eso es lo que tú quieres? No, yo digo que tengo que comer. Sí. ¿Jugo de qué? De whisky. Whisky. Y ya me te la llevaste. Ahí está con Jennifer. Jennifer, ponla linda, por favor. ¿Cómo tú la vas a poner? Vea. Belle. Belle. Ella se llama Baby Sexy. Sí. Ella estaba bailando también en el video del domingo. Sí. Lidi su tena video Dimastan, dia Dimante? No, samedi ya. Kami telah kaya lama diluir itu tena video. Este huevo. ¿Y qué color le va a poner? Un color lindo. ¿Y te la ves? No, le got in WhatsApp. Oh, ok, ok. Vamos, bella. Esa es la primera que vino a la Cuando yo te llamo que tu mamá mande el pedido, la tarde, o sea, que tú necesitas otra cosa, déjame ver. para que se le seque, güey. Bel bagay we guys. Bel bagay. Lindo. Oh yes. Bel service. Yeah. Konya nou wal fè show, ok? Mwen avèk wit, nou wal travesse la riyan al fè show. Yeah. Ok? Fasial. Yes. Fasial. Nou wal fè fasial. No tan completo lo 74. Wit fè m'achete, tande ti moun? I fè m'achete bel ti bag, pou mette. Y le hace como algunos... Merci. Bye. Thank you. Bye, mi amor. Un momento. Oui. Hola. Tu podem pase bel. Yeah. Essa rua é essa do tu podem pase bel. Bel. Bel sedin gari. Muito essa. Bel bagay.
Ok, La pour zanmim. Clarisse. la se pou Ya, zanmim. puede La, ti dam sa vin chèche m pou mwen al fè fasial la. Yo pou al fè ti figi m koune an ti bebe. Ok? Micro. Ça va le faire? Fasial la. Micro fácil. Micro fasial. Yeah. Ok. Una yes. micro. Ok. C'est mi casa, la caille moi. Ok. Yeah. C'est. Ma wè chèche yon rad koule sa. Red bleu, ouais, well. Et couleur préférée, moi, red bleu. Yes. Mba gen rad koule sa. Ok. So m tou konen kon ya. Yeah, la lave, ouais. La lavem, yes. Hey guys, kon ya nou al komanse, ok? Yo fèm retire bout an lem, soutien, mayom. Kon ya yo met sa nan tèt mwen, nou al komanse fè choua. Fasial. Fasial, micro fasial. Make-up fasial, ok? Faut belle. Wal fè ti figi an bel la. Nou men fè genou bel la. Yes, bon bagay. De kamera se zanmim, wait, ok? Yeah. Koun yon bal relax, mba pal anko. Ok. Chak kilo fè sa wè? Chaque. Mwa? Ya. Bon iced tea. I love it. Wait, let's do this. Yeah. Ça vous en même. Salut. Salut. Oh my God. Yes. On va faire plus belle. Mais relax. Okay. Yes. Bah. Oh my God, Timo. Oh my God.
Mira que cerrado ya tiene los poros. Y son bolitas de qué. No, esos son los poros cerrados. Acá. Mira, y esos son todos taquitos. Y salen. ¿Cómo salen? Salen. Tienen mucho. Eso parece pequita. No sale nada. Eso salen, eso sí, la veo todo. Esto quedaba de un orificio. I need to do it more often, right? What do you say? I need to do that more often. Yeah. This is my first time. Your first Yes. time. Yeah. Yes, I know it. Yes. La primera. ¿No que ella dice? Esa es su primera vez. Ajá. Necesita hacerse más. Sí. Femme fait ça plus souvent. Il est pas easy pour eux. Moi, c'est première fois on m'a fait un facial. So, yeah. On m'a fait plus souvent qu'on y a. Cuando tú le eso, con el bisturí, tú usas el producto que tú usas para retirarle la piel muerta. Es uno. Yo lo usaba. Buenos. Todos esos productos son muy buenos.
Me lo ponía yo. ¿Quién no? Tú le dejas calar a uno brillusito. How do you scob? Yeah. Screw, yes. Scob? Mm. Scoop? Yeah. Okay. I'm a YouTuber. So it's gonna be on YouTube. Okay. Oh. Hi, YouTube. She said hi YouTube. Hi, YouTube. Hi YouTube. Hi. Solution. Moisturizer. Mascarilla. Yo lo usaba antes, siempre la mascarilla, la hidratante se la dejaba puesta para que se le... Digo, era una hidratante con bloqueador. ¿Qué mascarilla voy a poner? Ese aire que está feísimo. Bastante frío. La talla. Yo le dije ayer. Está buenísimo. La piel que linda me queda. ¿Qué leche? Porque ya no.
face mask. Yes. Smell good. My face feel burning. Not bad though, not bad burning. Good bad burning. Yes. And clean. Yes. You don't do micro eyebrows, micro. No. Okay, kunya yo etan lumière, yo kitem la, dormi kapram la, yap vini nan yon 20 minutes kon sa. Okay guys? Continue gade video. Figi me feel good. M vreman santi travay la yo sot fè ya. Se pwemye fwa mwen fè li, se sa fè m santi figi. Jan mwen santi la kakou, mwen santi li a boile m. Pa li ba boile fè mal. Boile kakou treatment lan bon. E sot de boile sa. So mwen fonti dormi, na mwen an konta lè.
Finish. Finish. Yes. No fini. Figue belle. Mira, y ella se va a maquillar. Ella se puede maquillar. ¿Es para que yo tenga maquillaje ya? Maquillage, yes. No va faire maquillage aujourd'hui. ¿Cuándo que ella se va a maquillar? Yeah. 2 días. No, ya ella no lo va a hacer. Va qu'à faire maquillage. ¿Vamos a decir ça? Yeah, s'il vous plaît, retire. Yeah. Yes, yeah. Vai saber go. Yeah. Oh, I like that. Like that? Yes. Wow. Debe seguir, tengo paquete, con la tiene mucho ahí. Tengo paquete lá. That was fast. Fácil. Estas son muy profundas, claro. No, son superficiales la de ella. No, esa la de la. Vedi di accarezzi, sa Saiu troppo. Ok. Ahí había que hacer una biopsia antes de cortarla. Abbiamo che fu analisi. Fu analisi. Avant, ok. Me puede dar fiebre. Ninguém tu, ele tu bom. You got to Que beaucoup, mas ninguém. every mom chargé, éviter. Aí eu tenho uma vergonha. Et puis, il est bien facile, encore, Tem il outro. retire. É? Il retire bien facile. Wow. Digo pa ke da isin sa yo la pou. Yeah, et puis Te retire plein. tout. Yeah. That's good. Yo pas grandi encore? On compte de maman, dire va- vini Moi, encore. on Ou va pas yo grandi va jamais encore. vini. Non, Ok. de plein là. Ok. Kounya nou kwa chercher manger pour nous manger. Ele fait bon poisson. Ah, il fait bon poisson? Yeah. Ok. Poisson.
Okay. Oh, finally. Chef? Mpiga ko baso.